الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال لي خشك براي مسلمان معلومة وتباية دو يكي مها رجبه بو إيرو دد مها رجبه عين زمان دا إيفارا إيني وشبا رقايب قاندلية خدای تعالى إن شاء الله ما وتهدش خير وبركته وروجانا ومهانا محروم نك محروم عمر إنسان چا گودر باست به مرد نزان عمر چوا در باست به عمر سرمایه که دیرلیه خدای تعالی دائما مقداری و سرمایه هانی ام نزانن رو برو امجوه سرمایه هانی دخل امجه کم دکن ونملی اولان ام و سرمایه خواه ایگو سرمایه دائما گو خدای تعالی لگور امریوی لگورا سنت رسولی وی ام و سرمایه هانی خرش بکن و سرمایه گچیجی ام بکن سبب سرمایه حضور ابدی گوآ آخرت ای مثلا حضرت نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 1400 سال عمر كريه دبي چاغات بر وفات دجي پرسين و گوتي دنیا چوابو دبي گوي که ادبیم قي دنیا اوداق دريه از دوی دریه هانی رکتمه از دریه دری حقات عمر ام نزان شوا در باسبه هلا دوی زمانه گو مشغلت پر بونه سال بونه وک مه بونه وک هفته روش بونه وک ساعته ام نزان عمری مد کر در باسبه هو ام لی بدرن گورو که او روجا او ساعتا او دقة او ثانية گو خداش مر بلي كربو عزرائيل عليه السلام و بقرك عم بقره و امانات بف جم خدي امانات جم خداي تعالى تدي ام قجد بيجنيا انا لله وانا اليه راجعون يعني انا لله محقق معايده خداي تعالى خدا ام خلق عندنا خدا ام شاندنا وإنا إليه راجعون جارد أمي فقرن ببال خدا جبروي كي قال لي خشكو براي مسلمان عمري أخوة هر ثانية عمري أخوة هر دقة عمري أخوة هر رجاء عمري أخوة هر ساعات وحفته ومهو صالة عمري ما دير لي يعني هنجي ورد دير لي بتتشتي نايك هرين أنا تفدي مالي خوان بدن ام بین امه دو گیری بینن ام نگارن دو گیری بینن مادم که عمری هانی ورد دیر لیه جبرویه که گرک ام در ریک دیر لیده ریا خدا و ریا پیغمبر خدا ده ام ساعت خواه دقی خواه ثانیه خواه روز خواه در باس کن یعنی هر ایوار ام کت ناف جی خواه وقتی گو امه رازی ام تفکر بکن گلو ایرو اکی جارنا مثلا حنا یاسکری بو بریا دقو بوغن الله رزاسي چن يبطن امجي ايوالي وعداغو كت الناف جي اخوة ام تفكر بكن ام بين قلو ايرو مشبو خدا شركر وعداك تشكيل قور امري خدا ورسول خدا مرسلا ايرو بينج وقت نميجي خمد وقت ايويد كربن ما تعدل كسي نكربه ما غيبا كسي نكربه ما قلبي كسي نهشتبه ما تو افترال كسي نكربه ديمك يمدرع خدا ده مشيانه اما وقتاك ما وقت اخوة بوش در باس کربه لبر پروگرام تلویزیونا لبر پروگرام تلفونی گو بوش رازقونا خدا و رسول خدا او پروگرام گو دوان دو تنیه یا حشا ما بغیبت در باس کربه ما فسادی در باس کربه ما افتراء در باس کربه ام بین یا ربی اف گناه گو ایرو مکرنه لقارشیا و گناه هانه یا ربی متوبه استغفر الله استلبا عفوا خود خوازم یا ربی سبه تبكي نسيبي مقواز عمري خوا درياتات لقور أمريتا درباسكم جبروية كم كتن موسمي خيري قالي خشكو براي مسلمان مها رجبي مها شعباني دبيوير مها رمضاني يعني لقور تعبيرها كرمانجي دبي ام كتن سري سي مها يعني روجي ما دمه خداي تعالى بأري إن شاء الله ديكي مها مارتي ده أمي بروجي بن شوا قو رسول خدا قوتي يا ربي ترجبوا وشعبان حقي مد بخير بقريني وتما بقهيني مها رمضاني امجي في دعاء هاني وقت دعاء في خمر عليه الصلاة والسلام ام دكن يا ربي
تو رجب و شعبان ده حق مده ده حق برايمي مسلمان ده حق زاروك مده ده حق ملت مد قندية متهدت بخير بقرني يا ربي وتما بهتبا بهبر يا ربي بقهيني مها رمضانه معلوم إيش أفجي عين زمان دا هم إيفارائين هم رقائب قاندلية رقائب قاندلي معناه رغبتا دخيري ده رغبتا در خداي تعالى ده جهدا دخيري ده جبروية كي قال لي خشكو براي مسلمان مرن لا بدأيه كسي بأزنا مرن سنية وكس نكار إنكار بك أبي عمري دلال أف نعمتي قو خدا دان بحسابي وانتن واللهين بقاسي مسقال زرق وما خير جيكر بي خداي تعالى حسابي مر ببينه وبقاسي مسقال زرق وما قنه جيكر بي وخداي تعالى حسابي بمر ببينه جبروية كي هر تشتك دنم نقطة سياوي هي ورن أم تبدأ بهبره إيشف شفا رقائبي براش مربب دنم نقطة سي ام جخوار توبه بکن دهید امه نمیشه خو بکن ام جخوار توبه بکن ام ایشه هفدو خرا ناکن ام جخوار توبه بکن ام نما فسادی و غیبت و حشاد دروا ام دکن ام جخوار توبه بکن امیل گور امر خدا و رسول خدا بمشن ام جخوار توبه بکن امی عمر خوا دتشت فایده لیده دتشت راضی بونا خدا ده امی درباس بکن قال لي خشكو براي مسلمان دبي اهل مزلا دبيجن دبي اگر جمسا غار دبين دبي اگر گوزانی با ساده ججبو سبحان الله تنه خدا عذاب مرا چوا خفيف دكه دبي امسون دخن خدا والله ملائكه فرصت نادن ما گوجار کے تنه ام بين سبحان الله قال لي خشكو براي مسلمان بري گو فرصت جما بيستاندن بري گو ام قبري كفن بري گو ملائكه عذاب بين سرما هين انا فرصت دست مديه ام دائما بين سبحان الله وام ذكر خدا بكن وام وقت خو شف بهير كي خو جبو خدي بس بتشتي بوش رام درواز دكن حتى ساعات 12 يكي شوي ام لبرتشتي نباش ام شف بهير كي خو عمري خو بتشتي نباش درواز كن پکی گلو اف شفا گوره ام نباشی عمري خو درواز كن سباوي وحدي مرنا ما بام جمرني حاضرن قال لي خشكو براي مسلمان جبروي كي ورن تفد بهبره ايشف برا جمر شفا توبه به ايشف برا شفا جمر ام لبر خدا بقرن برا ايمان حضور بك قسمته نسيب موتوا خداي تعالى رجب وشعبان حق موتفد بخير بقرينه بك سبب قوام شخور فقرن وبال خداي خوفه بك سبب قوام توبه بكن بك سبب قوام لسایگی و حضور و کلتورا خوی گو وک خدا و رسول خدا گوتی املی وگرن بک سبب گو خدای تعالی مریه معفو مغفیرت بک و ما بگهینه مها رجب مها رمضانه دشوا ایشف دهون کارن شخور دعا بکن توبه بکن بری ایواری پشی عصر عین زمان ده هم ایوارا اینه تشتي جوا قديا هون صدقة كدرخن جبونا مريه خوهم جوار بخير هم جمريه ور اگر جو امكان هبهن هرن زيارتيا قبرا زيارتيا مريه خو خيراوي فر رقايب قانديلي ذاتها مباركه خدا دحق موت هفد مبارك بقرينه خدای تعالی موت هفدش خير وبركتها محروم نك رقايب قانديلا ومبارك به ديتنا قل قانديلا خدا بحضوره وك بقسمته نسيبه وك شفني بحضور روني بقضاء وبلا خدای تعالی بك نسيبه و اولادني صالح خدای تعالی بك نسيبه و اولاد وي جوهن خدای تعالی بقرينش اولاد صالح. Değerli kardeşlerim, malumunuz 3 ayların iklimine girmişiz. Dün Recep ayının biri, bugün Recep ayının ikisi. Aynı zamanda